nginamukele namhlanje. Namuhla-ke sizokhuluma ngokuhlukile. Khona osibuzile wathi ucela-ke ukuchazelwa ngomanzi amhlophe lapha kuma-comment. Sizomchaza simchaze. Uma wukuthi-ke uyamdinga usungasi-inbox-a ku-TikTok ucela inombolo esizokwazi ukuthi-ke sikusize sikuxhumanise nomuntu ozokudayisela wona. Umuthi-ke lona-ke uwukubulala ubuhlophe bedlozi. Ungena emithini yokuhlambulula idlozi. Ngiyathemba nje ukubukela usu-subscribe-ile. Yezwa. Kahle kahle kulo muthi kuthathwa izimpande zawo kusetshenziswe zona. Lo muthi lo uwenza ukuthi umuntu athandwe idlozi. Lisondele eduze kwakhe limethwale ngeqoma. Livule izinhlanhla abe nogazi athandeke kubo bonke abantu. Kwesinye isikhathi ukuthi uma ukhona la ufika khona ufike kujatshulwe nje uthandeke ubone abantu bekujabulela uma kuwukuthi uyawusebenzisa. Lona-ke umuthi omuhle kakhulu, kodwa-ke abantu-ke abangawunakile okusho ukuthi-ke wona ukhona ucashile, abantu abaningi abanalo ulwazi. Kanti-ke lo muthi-ke uqhathwa neminye imithi emhlophe ovuma kubangoma, inhlanhla emhlophe kanye neminye imithi. Idlozi-ke liba lihle kakhulu emntwini-ke ophalaze ngalo muthi. Liyamthanda limuphe nezinto, kuvuleke nezinhlahla nezindlela nje konke kube kuhle. Umanzi amhlophe-ke lo esikhuluma ngaye, uyakwazi ukuphalaza ngawo, uyakwazi ukugquma ugeze futhi ngawo. Uyangena nasemithini edliwa-ke uma kugezwa amanzi amnyama. Kune-video-ke ebengikhuluma ngayo ngichaza amanzi amnyama. Usunga-scroll-a lapha ku-YouTube uzoyifica nje amanzi amnyama. Uma-ke kugezwa amanzi amnyama kuye kuqalwe-ke ngokugeza ehlathini, kugeze wonke umndeni. Umndeni-ke usuke uhamba nenyanga esuke iqashwe yiwona umndeni ukuthi-ke ezobasiza ngokugeza amanzi amnyama. Uyaye ugezelwe ehlathini esidulini, kubuye-ke kuphalazelwe khona futhi esidulini. Kuyaye kuqalwe ngemithi-ke efana nemipila, umviyo, qeda uhlobo, amanzi amnyama, umnqandane kanye neminye imithi. Emveni kwalokho-ke sekuphindelwa-ke ekhaya kuyodliwa imithi emhlophe-ke manje. Idliwa okweviki, kuhlatshwe nembuzi emhlophe. Kuleyo mithi-ke emhlophe yedlozi kusuke kukhona-ke nomanzi amhlophe lo esikhuluma ngaye ombonayo. Inkunzi-ke, inkunzimalanga lena-ke okwaziwa ngokuthi-ke ubuyisa idlozi eliphenduliwe. Uma wukuthi-ke ujikelwe idlozi lakuphendukela okanye khona abakuphendulela idlozi lakho, kuthiwa-ke liyabuya. Eminye imithi emhlophe-ke edliwa uma kugezwa amanzi amnyama, uvuma kubangoma, umadlozana umtholo neminye eminingi. Muhle kakhulu lo muthi. Uletha okuhle ekhaya, uphebeza okubi, uxosha imimoya emibi, nje uyasebenza kakhulu. Iwona-ke lo osesithombeni. Bengicela ukuthi uma unombuzo nawe ubuze, sizokwenzela eyakho ividiyo sikuchazele lokhu okubuzayo. Kanti uyakwazi-ke ukusibhalela lapha ku-TikTok ubuze umbuzo, sobe sesikuphendula noma ucele inamba yakho ka-WhatsApp.